kay Taipan Roshan. आपने मेले को कॉलिग लिख के संपाल में पेनीर के टिलिपियों नाट पाम पटवन तोला नाट वाल सकर रईर और नाट वाल उयला मलमेन रानवट ऐसा में ट्रियंग की आठवाल सकर मिसिकलंग पेनीरन के टिन खलांgan और निलंग याला आठवाल से उतरkan kau uyalo kasarau uyala mau yung naman kit o autekin kita sapel mar ng sarauyo when kamagamaray ni kito kau itkit na uyala malamen ranwat kupuran pa ita lengan owawan ko yang sang nanat uyala malamen ranwat ipilmen ulian kitiyo sa garayir ran kat kito sapel mar tolang sarawi when iyang sapel mar uliya pegan में बान सही लोग रानवट लकप ओंगन पुकवाल के लिए कसम पालगन में पेनीर करते हैं कपुकोगन की टन विलियन की पिन सपल मार पुयन इनको क्वेश्चन है ओ यांग चवेता वो यला में लम कसम पालगन ओंग कलंगन पेन सपल मार वे ओ आरामस पेनीरन करते हैं कलांगन करती तो सपल मार तो लंग सरावी kan पेन कपिल किट कने उमोट kolpet kakalway kit, pere-pere kit, sinsilay kit, opil kapeta kit, main ko por sa matkawala. Peniran gatin kalangan o ang partiyo sa karatayan naman. Nilimeta, ingir, o kapeta. So, iya sa karatawad nilang ng kapayanir o atong al-santos sa kumawag Jesus Christ. Amen. Kalangan Honorable Net to Senator Net to kalangan ng Senator ko tayo kakatla multay do ban ko na sa Chief Clerk kung roll call. Senator Atsan Abram, May Senator Kikwabis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Sonsei Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie A. Edwin, Senator Pecherigo L. Irons, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfredson Latorre, Senator Daniel Leben, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendis Testuo Lui, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Magari Miguel, Senator Erilyn S. Movic, Senator Sheldon G. Knapp, Yet ngay may. Senator Norbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitaro I. Simina, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. kalangan essential magtry sa pulman ko koro magtry kakatla ng uyakubur. Amo na tayo ban katla ng sa pulman tayo uyakubur. Essential non-record में Senator Kikwabis Jr. o Senator Edmund, Wilfred Edmund, excuse na uyak purun ranwat. Essential ng mga nakapakaw, kabinsyalet o miya Dr. Slip, taga-tartong speaker. Senator Bugaw, excuse ang uyak purun ranwat. Mula tayo ban katla, may proyo po yung kakulian tayo tiyo uya sa bulmatay sa karatahan Kapwuhng. Melel cakaran misik o Kapwuhng lab ang kupuran nilab. Cakaran kaybuni o wawlab ang kupuran na raksoko. Wawlab ang kupuran ni Shoko. Waon ko sa bulimarlikan ko, nanalang ko, na ang ganiyay ko. Waw toror o labalab kaiti. Karos palian tiyak, momotso government, national, state o local government. Waon ko kabinaan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyaon Kabina, Honorable Francisco Yowanis, Maon ko siyang kabung labalab, Honorable Nancy Joseph, o yung amoy siyang kabung koros. O saksit, Ading Alwa, o Honorable Vice Speaker Miguel, Honorable Floor Leader Abram, o Honorable Senator Kankoros.
waon ke lang sa Morokan, olay sa Seriso, so masakan, o lang and way kasambalkan chorus, nan chamber wood, men Pohnpei chorus, nan chamber wood, melel Israel, John school kan mayang pateng trail run wood, nan chamber. Itungal wow, o men Pohnpei chorus, nan kalal, maslikan kalal, o nan way kan, maslikan Pohnpei. Rakat, o imen pagig trail na open nan kuya kupunan run wood, so ipan po na siya floor leader, wan kakalaway trail na lato. Kailangan may Mr. Speaker, muna ba niyang patso ay tungkol sa karatan wow kabatsabat. Yan puli sa bulmamoy, may pita tiyer nan wewe. O saksit, tungkol wan kamoy, wan ka Speaker, wan ka melil kan pagkabayan na robol senator kan. Ibilwan ka rail kan may patsang child, may siyang ranwat nan kalari. Speaker ipatsang kamoy, wan ran maun kaping payamaw, Pwuhng Pohnpei melel Israel kan yang kecailan sungguh nan men kapesya kan. Speaker orang pura mulai ban pacola mo yata kamu ketayin kakak beliau kapesya siapul macail join school kan me pacang cail me sing ranwat bagi karpe sansal me moron sama cail session wat araban pacola nan aral jungol kupkom Repacho Child, student takeover day. Ria yang beliau cakap biasa Israel kan, Iban cakap kita Mr. Nilo Uzi Paul sang sekulin Olam imeban Pwuhng speaker, Miss Elaine Nakasone sang CCA, isang macam vice speaker in Ranwood. Miss Pamela Jean Patricio sang MHS, imeban niya floor leader. Mr. Liron Silvanus sang MHS, imeban Pwuhng Chairman in Education. Mr. Helsin Elias, sang MHS, imeban niya sa Majal Chairman in Finance. Miss Diane MS sang CCA, Chairman in Health, o Mr. I.B. Benjamin sang PIX, o imeban niya Chairman in Resource and Development R&D. Speaker, iman pagkitak chailan kasamong raliw lagulapon. Kalangan floor leader Abraham Pwuhng yang mulian traitier o po na siya Israel sa rin school kasampalkan mayang pateng trail ranwot. Miyate point of privilege mama ay pampilo po na siya floor leader. Speaker, iman ngata ka mo ito pagi siguro mamuat kasampalwat pagi apalban sa Majal Channel ang kapantalay wa sa umur. Agreement. Mau kamagitpan journal and kapandala wagi miya utpan kamagito aymen pagita trial and kapandala sa mga trial watawato alaltan journal kamu floor leader Niwa main Mr. Speaker, ibeliau segera muat kesembaluan so pagi challenge suspend order of business coro keti apali nampai isu walu mayai kaptalangan kemataan kusanat to pagtangkan dan selama kamu ketmemiya ansyon kat kilong tepat walong kamu matan kusunat kan o resolution kan Senator R2 Senator kan Karus Mawar try katla mo try le pambleo po na sa floor leader Kalangan Speaker Ritual sekarang mau sebalban promoy honorable members kan bilmen tunayang bawa jong rail jong school kan kapasya rail sansaler. My Speaker men uyata kama gitu pekik challenge kak suspend order of business ucorok di abali nampai seksilu may unfinished business. Agreement. sansal kamagit sang floor leader o pwede miya karyaman pen kamagit mo ay man pagkitang challenge
torok tiang po ng basic silu ye unfinished business. Makaros Kadkadaur tepat patroyo po ng unfinished business ay ban po na sa Chief Clerk. Standing committee report number April May Capriola and Legislature Mapit. Governor Communication number 298-25 relating to Governor's veto message of LB number 180-24 LB3. Kailangan Chief Clerk, ben po na sa Chairman and Moni, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, muni ban pada sa mukamtin muni, meler yan kakpadeng sa masin ng kasam sa karatahan, kapung kayo po na wow, mapato yan nilang. Itong alwala ban ko po may Mr. Speaker, wan ko meler 5 Speaker. Itong alwaw, ang ban ko po floor leader, Honorable Senator Kadkadaur, pilmen itong alang tiyan sa umawo, kasamo, patyang malawat wan ki. Iral sa rin school kan, patyang temen sa ranwat po rin. Patyang nararay itong program and student takeover day. May Mr. Speaker, wow kara-kara pada sa mong kamitin mo ni kamagod malawat kaya lang ka kuya kuburo ki standing kami di reporto pag limay sa kriyaw le manyari sa klimaw. Tansya lang mo kamagod sa Chairman Carl, karos mo itong kamagod to, masa ni A, masa ni Show, pag iya po itarak tabang katyanan, masa na ba? Iya masa na ba report, Chairman? Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko po na mo yung bangko po rakan koros. Standing kami di report what pato na unfinished business po na magtay sa pulman kayayo. And kak may ang Honorable Senator kan anso mao. Dan kak katarapoy yo mangi tato ka sa balwat ako tapekan masansal. Niyaralab epit sa umen kabina sinlako and kapese number yob kutuwa sa walule banyari sa klimao me soda kamana ko senet obukwali sa banyari sa payo walti silu mamalwat kamana lar nan standing kami the board word kawid me patolala ninduan sabon mo kami din moni o kubenayer malwat dan kag tatong manaman o ruwasan sa matahil pasan ng kosanad iralaw di su iradigdig ay isak payo pag kamelalayo mamiya nintuan rob nay mawiyawi ang tataw ka sa malwat kamanamantaan ko sa netwad pit moniyo ito may kaktatawag ang infrastructure malwat ko sa neti mamunuwat pa ng pali alagay o paratang game we are priority infrastructure project and maluwat nintuan ruwasin ko sa net ko sa neti maparatang kan chorus o moni kan may pantatok mabiliang nga moni kan moni kan mawait to pa ninomin saladak utan maluwat pangkin kamanata mas muna pagkatala o ang paliyo mag-inche ko kapratong sa matay government yaycham ko nansa umaman kabina men kapesa niya sa kaman ako sa natuo say kapalin mo ni magday so by nan week kayo kaya sansal mo utaan mo ni wat sa kapaliw ni malwat kamanatar wan mo ni baba na paliw ni rirew sa duya ireyo me kami ti kamelele me koneng penuya utupen kawed me sansal nansa men kapinamen kabese puen sudah kamana kosan na tinalpukat kariya may Mr. Speaker nan sama tayo kosan natin moni kosan natin me project kan chorus may bangkin kamanaman sang malwad ito project po ko may bangkin pagkatariyang pali may patuwan ta cham ko kurin kakche ko patuwan nga rayong alkosanti nan tatagwad
essential mia list you me pagkatar langer taluo niya sudale kaway to kamanaman in malwat elayang malwat ya kamanata wan monuwat nintu wan ruwasan ko sanad pumoni pukat tumoni wo an kak tatagang pradangkan essential nan kamutan ko sanad ko I kamera may Mr. Speaker may ayon sa utar Honorable Senator Kanan Kadkadaur men kape sa wad bukan ka kutung kawit mesansal malwat dan kak tulap unso kamanaman kabnao kamanata kusan na to pukuwalisag laban yari sa payo walti silu an yaralap I kawit mesansal nan tatawagin sa umkamatin mo na may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Karen pwede KAPWARESOU open report of Kilometer Riau, Lebanon Riau Klimau. Speaker, masih dengan report. Kamu Senator jawab. Speaker, kailangan kamu. Moni dan Pahrek, Chairman Moni katakan kis nepit ira tray memasani menjiang Riau itu sekarang wapang keburung. One of the vice floor members kan koros. Itu wow. Untuk syarikan Pahrek trial, ukarusian me KBN radio, nan Pwuhng ikan Pwuhng. Mr. Speaker, Pahrek melel keburan Chairman in Finance into na kawewe, atak mo tayo tangkat yung lale. Sang ni kaya rin mo pay tayo nan supplement kapina communication 298 level research limao. Hari kasampal melel trial and track to kiyo tama ka pinasong kawait i-essential sang chairman ay man kapatrayang bil ikis nintuan ka pina label nan tungal kasiligaw we need to prioritize na we kasampal ki tama katray siyo pay ni manuni me pitata apolban uni Hari irabla bolla iman emphasize chama asyo gis me chairman and health patrol long pagabangay o karaniyan strike out borun mo patrol long bilyo burma kaiten bila florament menu napalila iratayo nadana palila wuni up to $950,000 armo Inin pinapalila sa pulman ka na concern lapit uni. Inin mau kasi changbon Mr. Speaker imen Thailand. Katong dimasan ben robot usus parliament kalang. Chairman mau kawewe o KAPWARESOU o kamagit masansal Senator jawab Thailand rejengti mahasan ben Standing on the report of Kilometer Riau, Lebanon Riau Klimau, Pwuhng Mia Kariaman Pen Kamagito, Iban Pona, sa Koros Pwuhng Kamagito, Masani Pwuhng, Masani So, Kamagit Poita, Tayo Tingtiar, Masani Ben report, Koros Pwuhng Thailand sa Bulman kita report what, Masani Pwuhng, Masani So, Kamagit Poita, Rok Tayo sa Bulman kita, Standing on the report ng Kilometer Riau, Lebanon Riau Klimau. Speaker. Kami Senator Perez. Mr. Speaker. Pwuhng momentum in tatawagan kakmiyay men paruan pwuhng dahil katiban rotoror o dahil katiyan na bolpen tula po show kamanaman. Mr. Speaker. Chancel makamugot yung niya trial and suspense of matrain order patutiyang takatiyang ban Nambe isa kuno yay miscellaneous business. Koros mautong kamagot masa ni yay. Kuwa masa ni so kamagot paitar o tayo katyal po. Nambe isa kuno. Speaker, Kamu Vice Speaker. Muwaw Tata Momotuot Amaway tumawa bang from floor Honorable Senators Koros Upag Momotuot Engkak Apali kawitan Stantong report of Kilometer Kriyaw Lebanon Riau Klimau Yaraman tatanggi pato temasan taulaban so kamanaman ap tatanggi kanya nila pungin tato ko kurwasan ko sanatakan
waktal ng kak apalilay rawat kamana nintuan rawasin pawasan ni kabana sudah kamana legislature makakuktala kung kaktatok met patulan o niyan so me tupsawat pan manaman sang malwat speaker kung kakasalita kawawaiter akabin roboto ang kakiyangala kung kabana yang akilil rin president speaker o wasakan koros mo ko ng kung lang national government election ko natal position kaya kala tama ko sanit ang niyaban abali infrastructure niya ko sanit duya ba tul ko sanit makasanit budget transmission act nakaya ito tong kulay kalin tatawar ka kasunod ko mo legislature bang kamana songkoros ang patola ang magmakitin compact fundings sang nagaraw pagbibitalin ka kertingan katlangan issues. Salang mga kamagit mamiya, pagi amiya karyaman pan kamagit wo, ang taiban katlabon, the kamagit pan override masan salasang vice speaker. Koros mautung kamagito masaniyay, wo masaniso, kamagit paitar karatak taiban katyangan usus and ngil. Ito one roll call. Kamu chief. Senator Abram. Senator Artui. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. Senator Edward. Iuchum. Senator Edwin. Senator Iron. Senator Joab. Senator La Torre. Senator Luden. Senator Liganet. Senator Louis. Senator Ludwig. Senator Miguel. Senator Ned. Niwao. Amen. Senator Perez. Senator Simon. Senator Simina. Senator Simram. My Mr. Speaker. Wala kan nandiyan sa lewin sabul matay tatok tawusus matok override and legislature ang governor's veto matok kamutan ko sunod abukuwalisak labanari isak payo LT3 usus isak A o suto mahuwang ranwot katay tawla kung so kamanaman in kabna Pagkatata kamumatan kusunlat word. Speaker. Kami, Senator Perez. Kalaan ko, Mr. Speaker. Iban baron, kaya kamagitiyo. Iban baron mewat motamot. Sansal ayo ranwat interview yang kita ilu ya kubur. Ibil paruan me ban kagata rai Spanin kanangama ban kagata motomotlar puagi rai experience sab maral ya kubur agin rai. Dari iman paruan pagi jama tayo Yeran mak finansyo gis, kan kak songalau tela proto apalila report kan memie. Mo maban mau, berwan me songai mai sidepan kamongan meisang, tene regen kunla. Ayi met itongan terban, oleh yang kak komal kemas finansyo. Speaker, saya cepat na nuwet toro.
Makupuro impone sama Senator Edward, number Vice Speaker, kamu Senator Edward. Kalangan ko promi Honorable Speaker. Una ibang pacho ako coaching ko pro Honorable Speaker karkara ko wow itu macam sekarang ko ipo niyo wow untuk pacem sa kanya. Itu bol wow bang ko promi Honorable Speaker. Wow ko Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senators kan. Guys, seri school kan pacho tuan ranjang. Pacuan student takeover. Tanga agak sa belum maista. Honorable Speaker kung puri men pacuan kapi. Ap mo men pacuan regis pe. Malan gid pe kasal. Malan totokan pito mo uyang. Kamotang ko senator Pwuhng klepenal reisa tayo. Essential me kupurkan lower right there. Totokan pito. Bagi so chichar. Katete mo karapegan mo kapna ito yung kosonet Pwuhng lebenjal risak tayo. Honorable Speaker lebenjal kamutang kosonet Pwuhng lebenjal risak tayo. Pacuan onon tanah alinan kolonia. Wasa men Pohnpei unsak ton kalap puch yang agit tagapipi. Pacuy business loud. Business chocho, restaurant kan, public school, private school, Honorable Speaker, campur watch pat-patan ang koloni, Honorable Speaker. Opsing kapna, opsing karyawan kapna, pat-patan ang koloni. Kolonia uyak gateway in Pohnpei. Pacuan tayo re, Honorable Speaker, ko inanen chog-chogila. Imanen sansalache, ira choro ora kimen pacuan kapel. Amona ibang pacuan Honorable Speaker kung kaching kupraya. Kumingka kachikiyang yung muy salitak. Ingka kulian kumuyo delegation in kolonya. Sakar kita sapol mumuyo ay chungol. Kapeng lap o kapeng mulatak. Ang pangkupuran Honorable Senators kan. Wag ito talk masansalang pangkupur. Tanan molwa. Sabisan siya sa malang. Ay chungol ira choro ora macam Honorable Speaker. Kalangan ng prong. Speaker. Kalangan ko promise Senator Edward, sa karatan Pwuhng makomulian kang tradier, amelel Pwuhng Honorable Senator kan, yang address Senator kan, kalangan ko promise. Vice Speaker. Kalangan Speaker na tungol sa kalangwa sa pahal kan ko promise. Floor, Honorable Senators Koros, tulpalo kayo tungol wow, ngumatan Speaker and Maxson ng Ranwood, Vice Floor o Irael. Pemberi Honorables Maranwood kapan, uliat po, dito ko. Lel ko kayo sa kriyaw na likabang po, my Speaker. Ay kung aran mawon kapang paya mo, my Speaker. Ito kitarong labong kauliw niya, batuan, iman nila ko lang sa niya. Kuyaan ko kapang kaparan. Kauliwat sa batuan, tibita mo yata, buya kaul pato. Ari, Ranwood, tami niya, iya pang tatok, kaya kaya nila po yung taur ko sa niya. Kaya tatok mo wow, kung kakol pa bolo malaylay, o itawan sa palmatay ko santo yung Pohnpei. Ayar mo ni, kaya itawan uyapan ko santo yung state kan plan ng national government. O labata mo kot na pang protong kaya kaya nane saliti rawat. O tremlale, nanatay totoo yun. Yara, karuang ng kabadrayang Speaker kalangan. Itarong kami lang, talagang sinunggiti, nan masalan niya lakay niya paano nuno, mga silibot. Talagang sinunggiti ang kawit. Nakakapalta. Kalangan ka kapalta. Tulog, kumulay, o kabila. Napete. Mismo kausan mo panlautan kausan ng wasap ka. At tungal kapit. Aprotora akot, ang sagsot ng Speaker, tadyo kayo iralakan mapanguya, Pohnpei lakap. Kaya may tangrar, ang sa umutumot, apaliala, tama na patukumot, kaya yang putiyal, bagi uran marabahan, patunan sirpukat, arang koyong ki, kaya may tangrar, Irael, apaliasa nga rail tungal, ilang alam na
Mia tamuwai o kamaiti agjalap tola balira tita kamangi ganyan kasambal din masan gawin masan madya kayo isangnya cerigan para ilwan po pero bukat yung maurin Pohnpei lakap sang nakarabaw yung mga takamugitoy galing ka kamay sila binasaw may isang rail cerigan nga kang yamak station na balira rail tatok o kala po sala tayo pukarawat liyagot pagkarya madiyat Kailangan na muna iban kung sa kamagot mamiya i-kapyung ki kamagot mamiya po ki nan program mamiya sa rubukat pan patota siyang track lakay sa kriyaw po ki momon program mamiya riyaway rangkak tsungalin ki rangkak kuya rahil melal mimik session mamiya at kami man patrawan imen Badrawan kecailan komal di lebinahan sewa sabal pena morin serika aban tetron school ka aban uya sangar arail ka schoolen session me ban dia Badrawan me iretro to kecailan hana apali oni tuan low takapakap me mie senator net sakar gitar me mie me ban seilok lakap bali traga kata stokorum nuan kak koros men begitu dalam sabal pena bukan anak paliasang anan kesumpalkan mesansal try susupai aimet kalangan trial pan katiang nan kamagut mesansal sang vice speaker Thailand kombal di lebinansyo wasarikan tetron school kan dan uyasang arail ka school in session o murun mo trial pan sabal pena koros mautung kamaguto masani Uwa masani show kamagut paitar dahil ban komal di sangat
nan Lolo, Women Pacho, Opakitaren Floor Leader Patricio, and Kakwalian Sail, O Lolo. Students takeover today. Which is so great, which for collaboration and dog, which will bonuses. Joe school, J. Calum, Arabia, right dog. So say, Kijo, Kalaway, Ash, and Tola on Donkas and Palwich. All the Bucky on Stars, name with Sam, and Kalangan Floor Leader, Worker Lolo, and Mayor, Iban Bonasa, Chief Clerk, on roll call. Senator Pamela Joan Patricio, Amen. Senator Kiwabis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Elsin Elias, Amen. Senator Jose Epcar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator I.B. Benjamin, Amen. Senator Stevie J. Edwin, Amen. Senator Pecherico L. Irons, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred C. Latorre, Senator Denny R. Leben, Amen. Senator Edgar W. Luganet, Senator Tendite Suolui, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, That's me, man. Senator Elaine Nakasone, Senator Erilyn S. Movic, Senator Deanne Emmett, That's me, mine. Senator Norbert A. Perez, Present, ready and accounted for. Senator Dionisio E. Simon, May. Senator Leon Tilbanus, Senator Francisco Simram, Ninth Speaker Neely O.C. Paul, Amen. Quorum, Ninth Speaker. Sansal Machail Sapol Mangke Quorum, Mokchail Kakar Kachlangan Sapol Machail Uyakupo. Mona Chail Ban Kachla Mochail, Iban Walian Chail Ti Oya Chigal, a child Chimal Kapung Melel Sakaran Misuk, or Kapung Lap and Kupuran Ini Lap. Sakaran Kapuini, Pwuhng, or Wawlap and Kupuran Araksoko, Wawlap and Kupuran Isoko, Monukisak Polmar Lukanko, Nanalanko, Nan Kanyeko, Waucho, Ronkati Labalap Koros, Nan Pelian Chiak, Momotso, government, national, state, or local government. Onke, Kabna Pohnpei Honorable Stevenson Joseph, Onke Karayang Kabna Honorable Francisco Yohanes, Onke Song Kopung Labalap Honorable Nelson Joseph, O Yangami Son Kopung Kan Koros. Wasaksej, Onke Honorable Speaker Yamaguchi, Vice Speaker Miguel, Floor Leader Abraham, O Honorable Senators Kan Koros. Nangan Samorokan, Oloiso, Soriso, Somasakan,
walang ngan way kasampalkan nan chamber watch. Melal iral implement pronesa o kasampal ke floor Vice Speaker nakasunod, floor leader Patricia o yang ay chairman kan. Implement pronesa o kasampal ke soan badakan o coordinator sang Department of Education o karos may apalikich John School may Pilipil sang high school in Pohnpei pakichan pil kakyang wetotok kasambal watch. Ipilmen Pwuhng ke main Pohnpei koros ngan kalal watch mas looking kalal o wekan mas looking Pohnpei. Child catch women child in open and we akupur watch o pan pronesa sabol ma child floor leader pun kak kalwaik child man to dog watch. Kailangan ko na Mr. Speaker. Moni bang yang pacho ejungal sangat bang kapung kay buni wow kom kupura boyang kak pacho yang sabol mumi na pacho minlang wasaksej. Ejungal wan kung komi Vice Speaker wan kung melel kan bakabay Honorable Senator Kan Koros piljungal ko wow ong rai kan na pacho yang chen minsang ranwish nan galeri. Speaker email pacho yang komi ong ramawin kapung payamaw ong membombi Koros melel iral kan